Isikhathi sendaba zesiNdebele sikubikela zona unqopha kusuka eAuckland Park eJohannesburg asiqangule ngezithutshileko zanamhlanje. The very same thing that we are accusing or saying Advocate Johnson did by supplying a person of interest with a copy of a docket. Ufakazi utshele ikomishini kaMadlanga ukuthi uAdvocate Andrea Johnson kunye noAdvocate Shamila Batohi bebaqaphela kakhulu begodu bavuzisana imininingwane efihliweko bayivuzisela uKen. Ingwenyama yamaZulu uMisizulu kaZwelithini ukhuphe istatement sokuncancabeza esichabeni sonke ngokuvela kwevideo lapha akharameja khona inkosikazi yakhe yesithathu. Bad impact actually in terms of issues of safety. Imeyara yedorobha leJohannesburg nengikhulu zakhona zivuke ekseni namhlanje zakhamba zihlola ukuthi abathengisi balandela imithetho yedorobha yokuthengisa na begodu bebahlola namaphemithi wabo okuthengisa. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa izindaba godu ku-SABC 1 ngesiNdebele lotshani emakhaya. Ikomishini kaMadlanga izwe ukuthi uAdvocate Andrea Johnson nabekamtshutshisi womphakathi omkhulu ebandleni lezokutshutshisa komphakathi wanikela uMajor General Feroz Khan imininingwane yesinqonqweni esifakwe ngaye ngaphambi kokuthi uAdvocate Khan akhiphe istatement sakhe. Kuthi abatsho izwa ngobatshoyo ukungaziphathi kuhle kukaJohnson le ibe ingcenye yemininingwane evikelweko evezwe ngufakazi ophenywa amapolisa amabili wamaHawks eyanikelwa uJohnson imnqophisi walokho wezokutshutshisa komphakathi elizweni. uShamila Batohi lokhu ke kuveze ukucabhela nokuphazamisa ukusebenza komthetho kwababili aba. You see now. You call me general. No, don't shout at me. You call me general. You don't call me Khan. I'm not your friend. I'm your commander. Umgadangiso wephimbo lo uyingcenye yezehlakalo ezenzeka ngo-2018 uBrigadier Phehle nakazanqonqoyila ngokubetshwa nangokuthusela nguMajor General Feroz Khan. Imininingwane yesinqonqo yilwesi yazithola seyisezandleni zombiki indaba uBarry Bateman owayithumela uAdvocate Andrea Johnson ngemva kokutshelwa ukuthi enze njalo. uJohnson wayidlulisela kuKhan ekuthiwa abatsho wayilungisela ukukhipha istatement sakhe ngokusebenzisa ufakazi owayithumela nge-email address yangeqadi. Indlela uJohnson enza ngayo izinto isolisa abanye. The colonel told us that the female caller told her that she would send her an email, and the contents of the email must be given to General Khan, and thereafter the colonel must delete the email. Ufakazi wakhupha ingonyuluka ivikelweko ngokwenzekako ngokungaziphathi ngefanelo kaAdvocate Johnson. Kwabe kwatshela umphathi walokho wamaHawks uGeneral Godfrey Libiyane wayengumnqophisi uAdvocate Shamila Batohi. Kuthiwa abatsho uBatohi wadlulisela imininingwane le kuJohnson owagcina akhulumisana nabufakazi nabaphenya indaba le ekusisenzo sihlathululwa njengokucabhela nokuphazamisa ukusebenza komthetho. The very same thing that we are accusing or saying Advocate Johnson did by supplying a person of interest with a copy of a docket to prepare himself and to prepare himself to make a statement to tailor the evidence that is there in the case docket. Ufakazi owethola ubufakazi kafeaturesana ngekamera ukuqinisekisa izehlakalo ezimi. I'm confident that the person I spoke to on General Khan's phone on 4 July was Advocate Johnson, and that she's the person who sent me the email, instructed me to give the contents of the email to General Khan and delete the email thereafter. Okulalelwa kobufakazi kuyaragama. Ingwenyama yamaZulu uMisizulu kaZwelithini uncancabezile ngemva kokuvela kwevideo abonakelekiyo akharameja umunye wamakhosikazi wakhe. Ivideo le kuthiwa abatsho igadangiswe ngendlini esigodlweni. Itshengise ipikiswano ebeyinokuhluthuka lapho ingwenyama yamaZulu ibonakala ekharameja unkosikazi wayo wesithathu. Indlovukazi uNomzamo Myeni ifuna bona akhambe esigodlweni. Estatementini besigodlweni bavumile bona amagama asetshenziswe ingwenyama nakuphikiswanako
ehlisa ihlonipho akanalawulo ehlisa nesithunzi sitshabe sisilindele engwenyameni. Ingwenyama ivumile bona izenzo zayo zibanga ubuhlungu ziyadanisa begodzi zilihlaza emndenini esigodlweni. Ingwenyama uMisuzulu kaZwelithini uncancabezile nesondweni Nazareth Baptist Church ngamagama amakhwakha waqalise kumhola khona. Bomndeni esigodlweni baba amalungu omphakathi bona akhawulo kusabalalisa nofana ukugegisa ivideo le. Istatement sithi besigodlweni indaba le bayilungisela ngentumbeni. Nakho umbono wakho mbukeli ngendaba ephela kule. Angiboni ukuthi uncancabeza kwakhe kuphuma ehlizweni ngombana ubone naselivelile inkundleni zokuthintana. Ubengikhalazi futhi ngomama uNdlunkulu ukuthi ke athathe ihlazo lasendlini yakhe alinekele iSouth Africa yonke. Ngeke uposte amahlazo asekhaya bese wakhipha ngaphandle ngikhala ngalokho. Kaza wangafani nesilubo iGBV phela lento engizwisi. Ingwenyama ngizo emele zibe isibonelo esiphambili emphakathini. Sibone ngabo ukuthi abomama baphathwa njani. Umbono ngeyombukeli SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Idorobha leJohannesburg liqinisa amajima wokulandelwa komthetho ngaphakathi kwedorobha nokuqalana bunqopha nomraro wabathengisa abangasemthethweni. Umera wedorobha leJohannesburg uData Murero udose phambili ijima lokuqinisekisa ukulandelwa komthetho ebathengisini. Bonke abathengisa abanganamvumo yokuthengisa bayalelwe ukuthi balise ukuthengisa kanti abanamaphemithi baveze imininingwane yabo yokuqinisekisa amaphemithi wabo bona asemthethweni. Ndozamnenke amaphoyisa omgwaqo eGoli njengoba laba badayisa emgwaqeni ngokungemthetho bathe bethi phapha kwabe sekushile njengoba ithelo nokunye kuthathwa kwayogqishwe emavenini abanye bakhalelwa amasongo kasigonyela. Imeya yomkhandlu waseGoli uData Murero uthi ikhona indlela zokuthi laba badayisa emgwaqeni badayise ngokusemthethweni. They have to comply to the bylaws because we have given them space, we have allocated them, we have given them their smart card, but still they went to trade in a place that is not designated for trading. Ikhulu kahulumeni emkhandlwini zithi kubalekile ukuthi ihlonishwe imithetho yedolobha ukuze kususe wonke amanikiniki lawa kanti nali idolobha liphephe ngoba phela negcwele makunesinyokotho azibekile phansi. It has a bad impact actually in terms of issues of safety in the city. Having people who are not law abiding, who are not complying in terms of services in the city, in terms of the bylaws in the city. Kusiwe kule ndawo abadayisa kuzo bathi bayafisa ukulandela yonke imigudu efanele kodwa uma befaka icelo umkhandlu uthula du kucweba iziziba. Streets and then we had to go away and then we moved to shops. We sell second-hand clothing. So I applied already for a stall because they were pushing us to go for a stall. So I applied for the stall and then they sent me a message saying I'm on a waiting list. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Inkhulu zomnyango wezangikhaya ezisebenza malungana nekambiso yokubuyisela amaphandle anganamaphepha emazweni wekhaba eMusina eLimpopo zithi sikhuphuke ngobusuku isibalo salabo abafikako. Zenkulungwane ezina amaphandle anganamaphepha ukuba selizweni eli afumana isizo njengoba nakulendeleke bona kufike ezinye imbhesi. So jokitle ka di truck akatla kanto ka bazo ku street o nga gona o jumpa boda ka street kitle ka truck a fela gore bankintse ka bukeleme. So ntwe ke tlo lo bua o lo ke gore fela ke tloe mona na Mesina ke gone o fitla hae. It's not supplies. It's really I need to go home. I need to go home because what I see in the bag I don't want to see again. Imbhesi kulendeleke bona zirage nokufika. Iqwethu elijamele isikhulu salokhu yasedorobha lekuruleni uImogen Mashazi uthi amacala obukhohlakala athwese wona abanasisekelo nobufakazi. UMashazi nabathathu asolwa nabo ekuzingikhulu ezijanyiswe edorobheni lekuruleni baqale namacala obukhohlakali kanti bebavele phambi kwekhotho kaMagistrata eJimmiston lapha babheliswe khona ngenkulungwane ezima-30 zamaranda umuntu ngamunye. Umphathi walokhu wedorobha lekuruleni uImogen Mashazi nabathathu asolwa nabo basolwa ngamacala obukhohlakali wokukhuphulela abasebenzi imiholo ngokungemthetho ngo-2023 kanti imbawu zabo zebheyili ziphumelele ngaphandle kokuphikiswa. Well granted in respect of accused 1 in 3
in the amount of 50,000 rand. Umbuso ufumane ukuthi ukuphasiswa kwembawo zokukhuphula imiholo kwenziwe ngaphandle kokuphasiswa umkhandlu. Abasolwa bayobuyela gode ekhotho ngoRhoboyi. Nasibuya entolo. Wethulwe ngokusemthethweni ihlelo lokukhuthaza nokusekela abavumi abasakhasako nebezobugwali esiyingeni senkangala. Siyakwamukela mbukeli na uqeda ukungena indaba sekhona lapha nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Imndeni yabantu abatsha abama-21 ababhubhela ethaveni eminyakeni emine edluleko ithi inethemba lokuthi bazokuthola ubulungiswa njengomana ikhotho yesiyingi sakuGombo eMdantsane yethule isahlulelo nje. Ikhotho ithole ukuthi abongazimbi ababhubhileko laba babulewe kubhalelwa kuphefumulwa ekubangelwe kuminyana khulu ngaphakathi kwethaveni nabe kubanjwe umnyanya wokugidinga ukuphela kwemhlahlubo ama-pens down ngomgwengweni ngo-2022. Ikhotho ithola ukuthi ukubhubha kwabantu abatsha abama-21 ethaveni eMpumalanga Kapa bangelwe ebudlabha babaphathi bethaveni le baLokhya uVuyokazi noSiyakhankela Ndevu, ugadi waLokhya wethaveni le uThembisa Diko, ipolisa uSergeant Thabile Kondile noZuko Lizani webhodi lawula ukuthengiswa kotshwala eMpumalanga Kapa. It's been a long, painful years, but now when the ruling was made by the chairperson of the inquest, it really made that we the parents, we are happy about the ruling, and this has been what we've been saying all along. Kodwana nanyana kunjalo omunye wabasolwa uVuyokazi Ndevu uthi uyazulana nemndeni yabongazimbi kodwana uthi yena akakazi ukuvuma ukuthwesa umlando. Ikhotho iphakamise nokuthi bachuchiswe bonke abasolwa abahlanu ngendima abayilimeleko ehlekelele nethethe impilo yabantu abatsha abama-21. Kwethuleka kwomthetho ihlelo lokukhuthaza nokusekela abavumi abasakhasako nabalabo bezobugwali esiyingeni senkangala iNkangala Arts and Music Awards ngokuhunyezwekwe ebizwa ngenkama. Ijimeli lethulwe eMiddelburg eMpumalanga, okhunye ekubingwe ngalo ijimeli kulola amahono nokuvula amathuba wokuthi abavumi nalabo abasemkhakheni wezobugwali bathuthuke bafumane nesekelo elifaneleko. Makhono afana nalawa ekufunwa bona ngathana ayathuthukiswa. Umnyanya lo uhlanganyelwe ngomasipalata wesingi senkangala ngokubambisana nephephandaba lendawo iHighveld Chronicle. Bakhwezeli bakhombela abantu abatsha basemkhakheni ehlukahlukeneko ukuthoma kezokuvuma nezobugwali bona balisebenzise ithubeli ukuveza amatalente wabo. I-art mawuyinakekela kahle ungaphila ngayo, baningi labaphilako. La inkangala sinabo baningi kakhulu lebathuthukile ngeart. Umvumi osemutsha osemkhakheni womvumo wechoral uLondiwe Sibanyoni uthi balithokozele isekelo elizamahlangothi wonke. Bangihelebha kakhulu futhi abantu abo abebakhona namhlanje, so that's why I feel ngithethe i-chance ukuthi ngizozibonakalisa nami. Bantu abatsha abasemkhakheni wezobugwali nokugwala inthombe nabo balamukele ihlelweli. Hope ukuthi maybe le nkama ukuthi ngangisida ukuthi i-net spotlight ngikhona ureach abantu labaningi. Izonginceda ngokuthi ngifake kwamanye ama-platform like ama-art gallery exposure kahle kahle. Ngicontinue ukupainta 2022 due to ukulimala kwami kwasemsebenzini. Ngathi mangilimala bangifaka ku-disability leave and then ngathi no cause ngikhule ngenze art. Abosomabhizinisi bebalapho bazibophelela ukusekela ngemali nangezinye insiza ezizakwenza bona ilutsha elingaphakathi kwehlelo liphumelele nomsebenzalo waziwe phasi lonke. Mayor weNkangala District Municipality uThomas Ngwenya ugandelela ukuthi nanyana ifundo eqhakathekile nje kodwa akusingo wonke umuntu impumelelo yakhe ezakutholakala ngefundo.
Uma sikhuluma ke ngendaba ye-unemployment, i-poverty ne-inequality, akumelanga siqale nje izimayini kuphela, kodwa kumele sibheke i-creative industry. I-creative industry kumele siyi-treat as one of our economic sector. Uvumile bona uyazi ngendaba yemalahleni lapho abantu abatsha bakhuthalele khona isidakamizwa ekuthiwa inyawupe. Kumele silwe nama-root causes ukuthi lama-drugs abuya kuphi. Who is the person oletha ama-drugs emphakathini? That's where the role of the judiciary comes in, the police, the courts. Kuye kuthi ekukhambeni komnyaka lo kubanjwe umnyanya wabonongorwana eMiddelburg. Lapho kuyokuthokozwa bekuhlonitshwe ilutsha elizikhandlako emkhakheni wezobugwali nomvumo. Bukeli lochane ekhaya ngelesihlanu siyaqalela ke ukuthi bunjani ubujamo bezulu sithome lapha namhlanje singokuhlwa livale ngamafu ke nawuthi uyaqala ngale ngeNorthern Cape lapha eGeorge eGqeberha chinge ngemthatha eDurban neRichards Bay ngegwini elingePumalanga sibona lapha amathuba wezulu nge30% siyokuqala ukuthi kusasa anjani na sibona lapha ke godu izulu lithi uqina ngale ngegwini elingakwaZulu Natal nge60% ukwehlela lapha eMthatha ngePumalanga Kapa ke tshejani ke godu nekungu ekseni abantu nabachayelako kanti ke nalapha eGqeberha khona amathuba wezulu ngegwini nge60% na ungenelelako siwabona lapha nge30% sithole lapha ke isilemukiso ngale ngeDurban ukuthi kunemjijo eduma kumbi yentsheje kilesa sifunda nakile yandawo siyokuqalela ke godu amazinga okuchisa thome ngapha ngeGauteng silibona ke kuseni nebusuku kumakhaza kodwa ngokuhamba kwesikhathi buya nganeno iPitori iBroncosprate nge19 neJohannesburg nge18 neSprings sisesemakhazana pheze imini yonke siyoqala lapha eLimpopo khona kunjani kusasa sibona lapha ke vuka kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi sifunda sonke sifuthumele kamnandi kulapha eBekersford la kuphole khona nge22 degrees Celsius lapha kuseMpumalanga nakhona kuseni kumakhaza hle kanti ke ngokuhamba kwesikhathi enibombela kuphola nge22 lapha esikhukhuza nge28 bomhlanga kwaGafontein bo21 23 lipholile ngekwaZulu Natal sibona ke nakhona kumakhaza pheze isifunda sonke kulapha eDurban neRichards Bay noLundi la libuya nganeno kuyaphola ngemva kwesikhathi lapha ke ePumalanga Kapa imini yonke isifunda sonke Mbathani soloko kusesemakhaza kilesa sifunda siyoqala lapha ke isifunda sangaleke ngeChingalanga Kapa naso ke imini yonke pheze simakhaza kulapha kubo Worcester Laingsburg neClan William neFredendal la kuphola khona ke ezinye indawo kumakhaza imini yonke kuseTlagwini Kapa ke lapha ke nakhona kusasa kumakhaza pheze indawo zonke Calvina neUppington neSpringbok zibuya nganeno nge20 ne21 iFreystata nayo ke njengakizo zonke imfunda ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi ngezinye indawo kuyaphola lapha ke Chingalanga Kapa angithi lapha eTlagwini Chingalanga kanti ke nakhona ekseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi kunendawo ezithi ukuphola sibonane kodwa ngesikhathi silandelako ube nephela veke emnandi dido Zevekele indaba zesiNdebele ziphelela lapha kanti ngesimbi yekhomba kulandela zesulu nibe nephela veke ephephileko nisale nomusa.